Bang dah orang beli tu. Bin. Bang belum beli. Oh, benar kak? Bentar ya, telepon mama lu. Halo. Tadi apa aja tadi? Lu beli apa aja? Minyak 1 kilo. Kerupuk 1. Mie 1. Sosok ya, sosok berapa? 5.000. Sabun cuci piring apa cuci baju? Dalam kak, dalam. Apa dalam dia nak? Dalam. Tapi Mak, tuh barangnya udah tak beli tuh di atas kulkas tadi semua. Udah ada semua tuh tadi udah lengkap. Ya bentang berarti kak. Tak jadi Bang, udah dibeli semua. Saya beli tadi, terasi aja 1.000 Bang. Berarti bentang. Iya, terasi aja. Tapi yang tahu. Taruh di plastik. Bom nanti lah. Itu nggak ada pegawainya Mas. Jangan pegangan di dalam.